Okay, yang terkeluar tu boleh masuk balik. Right, so now technical issues. Okay, now let's move on to chapter 3. The reason I'm saying chapter 3 you need to understand first. Sebab once you understand the concept of chapter 3, meaning that you will be able to do calculation on chapter 4, chapter 5, chapter 6 and chapter 7. Kalau you tak master chapter 3 ni, maksudnya dari segi rule of thumb, syarat-syarat dia, cara nak mengira memang quite difficult for you to tackle chapter 4, 5, 6 and 7. So this is the futures. Ingat dalam subjek financial derivative ni, derivative market and application, ada dua part. Part yang pertama adalah futures dan yang kedua adalah options. Dua benda ni je yang you nak kena master lah. Chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7 ni futures. Option pula chapter 8, chapter 9 dengan chapter 10. Kalau ikut exam, futures semua keluar. Option satu soalan je. So 5 soalan jawab semua. So 4 soalan daripada futures, bermakna confirm chapter 4, 5, 6, 7 memang keluar satu soalan setiap satu. Untuk options pula satu soalan daripada sinilah antara 8, 9 dan 10. Tapi kebiasaannya keluar 9, 10 sebabnya selalu yang keluar yang susah-susah sikit, 9 dengan 10. Okay, now if you look at the lecture outline, saya akan divide into dua parts. Nanti kita akan ada break in between 5 minutes sebab chapter ni panjang dalam 69, 70 slides macam tu. So we will look at the basic requirement for a viable futures market, contract specification, offsetting versus settlement, commodity futures versus financial futures, market participants and trading practicalities. Now, why futures markets are viable? Kenapa futures market ni considers is very very helpful tool to ensure that investors ataupun traders able to make profit. Kalau able to make profit, paling teruk pun minimize profit lah, maknanya profit yang acceptable. We don't want you to generate super profit, tak adalah sangat, tapi as long as you will be able to generate sufficient profit, that might be good as well. Now, kenapa futures market ni dynamic? There are 4 karakteristik dia. Yang pertama, deep market. Deep market ni maksudnya apa? Sufficient number of buyers and sellers. Kita ada ramai traders, buyers and sellers, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu yang active daily trading every day. So nanti bila you buat assignment related to Invest Lab, so you kira one of the traders lah, beli dan jual futures. Sebab dia liquidity, kita tak ada syarat satu masa kena ada 100 trader saja. Lebih daripada 100 orang ke 101, 102 tak boleh trading. No, it's not like that. Memang market tu open. Open means that it can at one time it can be more than 1,000 ataupun 10,000 people coming in and do trading. Deep market, maknanya market dia tidak dia open lah maksudnya. Okay, number 2, easy grading. Because kita punya derivative ni is a commodity base. Commodity dengan financial base. Kita ada grade tersendiri ada grade macam contoh CPO kelapa sawit. Kelapa sawit ada grade A, grade B, grade C. Samalah juga dengan harga getah grade A, grade B, grade C. So what I'm saying here is the better the grade of the commodity, the expensive the price it will be. Kalau grade commodity tu bagus, bermakna harga dia lagi mahal. Samalah juga dengan emas. Emas pun ada dia punya taksiran dia, grading dia. If you the higher quality of a gold, meaning that it will be expensive compared to the lower quality. Easy grading lah, ikut pada ni. Samalah juga dalam chapter 7 MGS. Dalam chapter 7 MGS akan ada bond triple A, double A, triple B, double B, B dan until D. Easy grading. Different grading indicates different price and different quality. Number 3, free fluctuation. Maksudnya apa? Pasaran derivatif tidak ada interference from the
government. Market tu based on dua benda, iaitu demand dengan supply. Ya, kalau demand naik bermakna harga pun naik lah. Ya, it's as simple as that. Price must be free to fluctuate. Nampak without any government control or monopoly power. Kita tak ada istilah monopoli dalam futures market sebab produk ada banyak. Ya, FCPO, ya, FKLI, FKB3, ya, and then FMG. Ya, jadi dia tidak ada monopoly element in there. Ya, therefore what I'm saying here is the price will be competitive. Yeah, it's up to you to choose the best. Okay. Price volatility leads to higher risk for buyer and seller. Maknanya kalau dia punya sensitivity tu lagi tinggi, bermakna risky lah berbanding dengan yang flat. Kalau yang flat ni low risk lah. Kalau yang fluctuate yang tinggi rendah ni itu higher risk. And the last one, active participation. Ni ada connection dengan deep market. Ya. Business communities must be ready to participate actively and regularly in order to provide sufficient liquidity in the market. Maksudnya apa? Kena ada cash lah. Ya, kena ada cash. Ya, tak ada duit, no money, no talk. Tak ada duit, tak boleh trading. Ya, producers and consumer of commodities must be committed to use the features as a means to protect their position in the cash market. Ya, liquidity sangat penting. It's important because easy to buy and easy to sell. Kita tak nak ada satu istilah kita panggil frozen market. Frozen market maksudnya dalam satu hari tak ada trader langsung, tak ada buyer, tak ada seller. Never been in the history that there is a one day that frozen market. Yeah, I'm talking about hari biasa kecuali public holiday, Sabtu Ahad, dia market tak tutup tak apa, market tutup tak apa, dia jangan market buka tak ada trader. Ya, market buka trader tak ada, itu frozen market. Ya, so we need to make sure setiap hari daripada Isnin sampai Jumaat market is always active. Ya, ramai pembeli dan penjual. Okay, I'm going to the next slide. If you have any question, you can leave the question in the chat box ataupun you can unmute the mic dan bertanya on the spot. No problem. I can be interfered. Yang kedua, part 2, contract specification. Okay, saya bercakap dalam bahasa mudah lah Kita ada chapter 4, 5, 6, 7. Kita ada, we have FCPO, kita ada FKLI, kita ada FKB3 dan kita ada FMG. Contract specification untuk empat-empat ni different. Maknanya apa? Satu contract equals to how many? Ya. Satu kontrak bersamaan dengan berapa? Kita maknanya you kena hafal benda ni Okay, nanti setiap chapter 4, 5, 6, 7 ni you akan tahu dia punya contract specification Sebabnya kita kalau macam FCPO iaitu palm oil, kita bukan beli kelapa sawit tu bawa balik rumah, tidak. Kita masuk kontrak dia dan satu kontrak tu bersamaan dengan berapa metrik tan yang kita kena beli. Once you dah beli, bermaksud you buying at a certain price and then you will sell at the certain price. So the margin dia punya jarak tu you akan dapat, untung tu you ambil secara bersih. So itulah maksudnya contract specification secara ringkas. Now we look at the details kalau ada benda-benda yang outside whatever that I'm talking about here. Standardized contract macam saya beritahu tadilah. Chapter 4 contract lain, contract size. Chapter 5 lain, chapter 6 lain, chapter 7 pun lain. Dia ada syarat dia. Dan kemudian investor kena tahulah benda ni, termasuk you all as a BA 272, 4G dan 4H student, you pun kena tahu juga contract size. Kalau tengok dekat sini, nampak FCPO ni chapter 4 ni 25 metrik tan. Memang you kena hafal, dia tak bagi dalam soalan. Kalau soalan tu pasal FCPO, automatically 25 metrik tan. Saya tak tahu kalau slide lain tak ada. Slide lain tak ada. Tapi saya beritahu lah. Untuk chapter 4 25 metrik tan, chapter 5 RM50, RM100,000, yang ni RM1 juta. So you kena remind lah benda ni. Okay, on that. So contract size memang kena hafal. Nanti bila buat calculation, sebab dia ada relate dengan calculation.
Okay, yang ni chapter 4 nanti akan I will go for the details next week lah hari Isnin, Selasa dengan Khamis lah. Isnin kelas H, Selasa kelas G, and then hari Khamis dua kelas Now, underlying instrument. What do you mean by underlying instrument related to the asset? Every futures contract has its underlying physical instrument which is traded in the cash market. Kalau contoh FCPO, dia punya asset dia adalah palm oil. Kalau FKLI, index. KLC index. FKB3, interest rate. Dan FMG adalah bond. Itu adalah dia punya asset underlying instrument, which indicated they have a different value, Okay. So dekat sini based on the actual price, bermakna harga dekat inilah harga sebenar, For example, BMDB is the futures market and BMSB is the cash market. Kejap lagi I will tell you macam mana you nak differentiate between BMDB dengan BMSB after this, Okay. Another example is the crude palm oil futures with physical palm oil as the underlying instrument. Ini saya dah bagi tahu tadi lah, kalau crude palm oil FCPO, dia bermakna dia punya aset dia adalah kelapa sawit. Okay. Now, dalam calculation nanti, in the calculation, kita ada dua market. Nanti bila you masuk chapter 4, 5, 6, 7, you akan tahu ni insyaAllah. Kita ada cash market dan kita ada futures market. Okay, beza dia cash market and futures market ni ialah futures market ni ada 4 strategi. Sama ada, kejap lagi kita ada hedging, speculating, spreading dengan arbitraging. Kalau you kalau you nak masuk futures market. Dan untuk subjek FIN 549 ni, jawapannya bergantung dekat table futures market. Cash market ni adalah reference. Kalau you boleh buat untung dekat sini berbanding dengan sini, bermakna it's a good strategy. Tetapi kalau profit you lagi rendah daripada cash market, bermakna futures market punya profit rendah, cash market punya profit tinggi, bermakna strategi you tak bagus lah. That is what I can say about BMDB dengan BMSB. I want to talk about the early part, tetapi nanti bila masuk calculation chapter 4, 5, 6, 7, and then you can see the difference between cash market and futures market nanti. Like I said about grade or quality earlier, kita ada macam-macam grade lah, grade A, grade B, grade C, grade D, Okay, so it indicates that different grade indicates different prices and different quality. Price quotation, similar to the cash market, futures price are quoted in the same basic unit as underlying instrument. Nanti dalam soalan in the question, chapter 4 dia given dia harga dia bagi, chapter 5 pun dia bagi harga dia, chapter 6 pun dia bagi harga dia, chapter 7 dia bagi juga harga dia. So your job is to able to identify harga tu dia sama ada dia ada dua, cash market dengan futures market. Dalam soalan dia bagi dua-dua ni, inside the question they given two prices. So your job is need to be able to identify harga ni milik cash market ke harga ni milik dekat futures market. Sebab kalau you salah identify harga tu harga cash market tapi you letak futures market, ataupun harga tu futures market you pergi letak cash market, memang calculation tu definitely salah lah. So that's why you kena able to identify which prices belongs to which market, cash ke ataupun futures market. Macam saya bagi tahu dekat sini lah, for example, CPO futures price ringgit Malaysia per tan, lepas tu cash market pun dalam ringgit Malaysia. This one they are talking about currency, tapi kebiasaannya kita memang pakai ringgit Malaysia pun, because chapter 4, 5, 6, 7 semuanya ringgit Malaysia. We are not dealing with the international futures, kecuali masa FIN 542 memang you pakai international futures lah, you kena convert dan sebagainya. Chapter 5 dulu chapter 5 FIN 542 kan you belajar dulu
Contract size. Ini pun dah ulang balik tadi, ya. Ingat chapter 4, 5, 6, 7 tu memang berbeza dia punya contract size. So I just skip saja. Contract months. Biasanya dia akan bagi tahulah, ya. Kalau contoh katakan ya FCPO Jun 2026. Maksudnya apa? Jun 2026 tu adalah expiry. Sebab sekarang ni adalah April 2026. Ya, so kalau produk tu adalah FCPO Jun 2026, meaning that the expire date will be on June 2026. If example, FKLI September 2026, meaning that bukan September 2026 tu start. September 2026 tu adalah dia punya expiry. Ya, let's say FMG Julai 2026. Maknanya expiry date adalah Julai 2026. Ataupun satu lagi FKB3. FKB3 let's say August 2026. Maksudnya expiry date will be on August because sekarang adalah April. So you tahulah yang ni beza dia 3 bulan. Ya, kalau yang September ni is 6 months, sorry. Kalau Julai maksudnya April, June, Julai 3 bulan. April, June. April, Mei, June lah 3 bulan. Ya, kalau yang ini April, Mei, June, Julai 4 bulan. Kalau August ialah 5 months, ya. Sebabnya dia punya kronologi dia macam ini, ya. Let's say FCPO, contoh FCPO chapter 4, FCPO August 2026. Ya, bermakna kalau sekarang ni adalah April 2026 kan. And then somehow you ambil long strategy. Kita ada dua jenis, long dengan short. Long ni adalah buy, short ni adalah sell. Katakanlah you ambil buying strategy, bermakna you beli pada April 2026, you jual pada Ogos 2026. Itu kalau you ambil buying strategy. If you are taking short strategy, bermakna you jual dulu pada April 2026 and then you buy later at Ogos 2026. Kita tahu kemusykilan dia adalah macam ni. Sir, sekarang ni April 2026, macam mana kita nak, mustahil lah, macam mana kita nak tahu harga pada Ogos 2026? Sebab Ogos 2026 actual market does not happen yet kan. Ya, macam mana nak tahu harga? Kita ada satu mekanisme kita panggil sebagai pre-agreed price. Ya, between buyer dengan seller. Okay. Katakanlah, let's say FCPO sekarang ni pada harga 1,000. Ya. Lepas tu katakanlah let's say pada Ogos harga akan naik 1,000, let's say harga akan jatuh kepada RM980. Ini actual So maksudnya sebelum harga tu jatuh, ya, bermakna dia dah agreed untuk orang kata dengan trader, ya, let's say you adalah buyer, you agreed untuk trade dengan seller di mana you akan jual pada 1,100. Maksudnya apa? You jual 1,100 pada Ogos 2026, you beli pada April 2026 dengan RM1,000. So maknanya you untung 100. Kalau you tak buat apa jadi? Ini dia, daripada 1,000 yang you beli, you terpaksa jual 980. Jadi you rugi RM20. So bila you rugi RM20, bermakna losses lah. Ya, negatif RM20. This one without futures. With futures, ya, sekurang-kurangnya you boleh buat profit sedikit. Ya, you dapat RM100. Kalau you tak buat futures, you rugi RM20. Sebab pasaran sebenar tiba-tiba bulan Ogos tiba-tiba 980. Padahal you beli RM1,000. So you dah rugi RM20. Tetapi kalau you buat futures, bermakna pada bulan April you dah agree dengan trader, kita harga selling akan jadi 1,100. So at least you beli 1,000, you selling at 1,100, you get 100 profit. Which is good lah, Expiry date, ni macam saya bagi tahu tadi lah, dia ada masa 15, ada masa 30, tapi kita tidak, we are not going into that detail, biasanya kita pakai 30-31 hari bulan je sebagai expiry date. Yang penting bukan expiry date, yang penting adalah expiry month.
Sebab produk futures kebiasaannya dibagi dalam bentuk bulan. Ya, jadi kalau macam Julai, memang Julai lah expired dia 31 Julai. Kalau September bermakna 30 September lah. Ya, kita susah kalau nak kira 15 ni, memang susah, renyah sikit lah. Ya, but normally we do is like a practice of 30th or 31st of month expiration. Ya. Okay, ini yang saya bagi tahu tadi lah. Kalau you dekat buy, later on you akan sell. Kalau today you sell, kalau today you buy, later on you sell. Kalau you today sell, later on you buy. Yeah. After this, I will explain to you the difference between offsetting dengan settlement. Kejap lagi you akan tengok beza. Diagram ni pun dia macam ada problem sikit, but I will use my own diagram to explain what is the difference between offsetting dengan settlement. Tetapi open position bermaksud starting position. Starting position bermaksud pada hari ni, katakanlah April 2026. Ya, pada hari ni kan. You nak start sebagai apa? You nak start sebagai buyer ke you nak start sebagai seller? Up to you. Ya. Okay, if you want to start a position as a buyer, bermakna you adalah long pada April 2026. Tapi kalau if you tend to choose a selling position as a starting point, that means you are in the short position. I believe you ada belajar masa ni, film 42 difference between long and short. Long ni buy, short adalah sell, LBSS. Okay, now before maturity dengan maturity, katakanlah maturity tu pada Ogos 2026. Maknanya this one somewhere May sampai Julai macam tu. Ya. Okay. Maksud settlement, saya pergi kat settlement dulu because settlement ni is easy to remember. Settlement ni bermaksud you kena tutup transaksi pada Ogos 2026. 2026. Ya, pada akhir maturity tersebut. Ya, tetapi kalau offsetting, you boleh close out ataupun tutup kontrak pada bila-bila masa di pertengahan. Ya, sebelum Ogos 2026, before maturity date. Bermakna you boleh sell dekat sini ataupun buy dekat sini. Kalau you buy now, sell later. Kalau sell later di antara Mei dengan Julai, kita panggil offsetting. Tapi kalau you sell dekat sini, bermakna dekat Ogos 2026, kita tak panggil offsetting, kita panggil settlement. Sama lah juga dengan sell. Kalau sell now, kita expect later on kita akan beli. Kita ingat buying dengan selling adalah opposite. Ya, once you buy, you kena sell. Once you sell, you have to buy. Ya, so kalau buy pada Mei until Julai, bermakna kita panggil offsetting sebab sebelum Ogos 2026 maturity. Tetapi kalau you beli balik pada bulan Ogos, kita tak panggil offsetting, kita panggil settlement. Ya, itu maksud dia. Settlement ni bermaksud settle pada hari terakhir. Tapi kalau offsetting bermaksud anytime in between. Ya. Okay, offsetting versus settlement, I already told you, offsetting ni bermaksud dekat sini anytime, close anytime. Okay, kontra lah. Ya, bermakna apa? Once you buy now, sell later. Kalau yang ni pula, sell now, buy later. Ya, maknanya apa? Kedua-dua ni boleh, tetapi before maturity, sebelum tamat tempoh. Kalau maturity itu pada September 2026, bermaksud sebelum bulan September 2026. Kalau pada bulan September 2026 dia tak panggil offsetting, kita panggil settlement. Ya, expiry month lah. Ya, close at expiry month. Proses sama, buy now, sell later, sell now, buy later. Ya, beli hari ni, jual kemudian, jual hari ni, beli kemudian, tetapi pada bulan terakhir sebelum maturity. Ya, tu maksud dia. Settlement ni bermaksud orang kata nama lain dia kita panggil sebagai forced close. Ya, sebab apa? Dah nak expired, kita terpaksa tutup lah kontrak tersebut. Okey, apa jadi kalau tak tutup kontrak? You beli sahaja tak jual, rugilah. Ataupun you jual sahaja tapi tak beli, rugilah because you didn't contra the transaction. At least you kena contra.
supaya you boleh tahu margin profit ataupun margin losses. Mana ada orang beli tapi tak jual. Ya, ataupun jual tapi tak beli. You have to control it. Ya. Dua jenis settlement. Kita ada physical settlement dengan cash settlement. Saya paling suka cash settlement lah sebab dapat duit. Tapi kalau physical settlement bermakna kelapa sawit hantar kat rumah, emas hantar kat rumah, barang-barang physical semua hantar kat rumah, komoditi semua hantar dekat rumah. Tapi kalau cash settlement dapat duit tunai lah. Ya. This one I give you in the simple language. Okay, ada apa-apa soalan? Any question? Okay, any question? Ada apa-apa soalan? No. No, tak ada. Okay, kalau tak ada, I can assume that you understand. Kita take a break sekejap, 5 minit. So, saya select ke 19. Kita rehat sekejap, ya, 5 minit ya.
Okay, let's continue with the next part, which is part 4. Okay, commodity versus financial futures. Okay, saya macam ini je, to simplify it, commodity futures ni which is FCPO, chapter 4. And then financial untuk chapter 5 kita ada FKLI, and then FKB3, and then kita ada FMG. Ini chapter 5, chapter 6, chapter 7. Okay, komoditi ni bermaksud barang komoditi lah ataupun barang penghasilan. Seperti kelapa sawit. Kelapa sawit tu adalah barang yang orang kata bumi hasilkan lah. Tapi kalau macam composite index, interest rate dengan bonds, ini benda yang bukan komoditi. Bukan bahagian komoditi dan dia bukan bersifat fizikal. So itu secara ringkasnya. Now let's have a look at dia punya details dia. Commodity futures bermaksud aset dia yang digunakan adalah aset komoditi. Macam contohnya dari tanaman, baja, kayu, besi, even gold, silver, tin dan sebagainya. Kan semalam on the last chapter 2 kalau you tengok dekat video saya ada tunjuk yang gold, tin, soya bean, itu semua komoditi lah tu sebab barang yang orang kata Tuhan hasilkan lah daripada muka bumi. Okay, contoh CPO dengan corn futures. Tetapi dalam syllabus kita cuma belajar CPO sahaja. Require that the buyer and seller fulfill their obligation or close their contract either offsetting atau settlement. Kita dah bagi tahu dah tadi offsetting ni bermaksud apa? Before maturity. Settlement ni adalah during maturity. Bermakna pada bulan akhir lah. Sorry about maturity. Okay, kalau berkenaan dengan komoditi, tadi ada dua physical settlement dengan cash settlement. Physical settlement ni bermaksud kelapa sawit tu hantar kat rumah, will be sending at home, emas pun dihantar kat rumah, kacang soya, tin ke apa semua ikut whatever that you trading lah. Okay, seller closes the position by delivering the underlying commodity as specified and the buyer receiving the commodity. Bermakna pembeli ni akan dapat barang-barang tersebut lah. Lepas tu bila dah settlement ni bermaksud dia kena pay pada tarikh akhir ataupun bulan terakhir lah, kena close out contract pada bulan terakhir. Now financial futures, tadi commodity futures kan yang berkenaan dengan komoditi kan. Yang ni yang bukan komoditi, it's not a commodity at all. It's a futures contract which the underlying assets are the financial products. Yang tadilah saya bagi tahu FKLI, FKB3 dengan FMG. Composite index, interest rate dengan bonds. So currency futures lah. Currency tak masuk. Interest rate ni adalah FKB3, stock index futures FKLI dan satu lagi bond tapi dia tak ada dalam ni. Bermakna apa? Yang ni tak perlu physical delivery Okay. Yang ni tak ada physical delivery sebab ini semua adalah berindeks dan berbenchmark. Ikut prestasi pengukur lah. Bermakna apa? You are not more on a settlement physical delivery tetapi you are more on margins. Margins ni apa? Contoh, margins ni katakanlah you buy RM1, you sell RM1.20. Bermakna apa? Ambil je lah 20 sen tu. Okay, ambil lah 20 sen cash. Tu margins. Okay, maknanya margin of a difference between buying and selling. Tetapi kita ada types of margin kejap lagi. After this. Margin we are talking about deposit margin, maintenance margin, initial margin dan sebagainya. Yang ni you nak kena faham especially in the terms of satu teknik kita panggil speculating. Nampak perkataan intangible bermakna apa? Non-physical. Kita tak pernah nampak ada KLCI ataupun interest rate ataupun bond secara fizikal. Tidak, it's all on paper. Semuanya di atas
kertas. Dan dia tak ada storage lah, mana ada kilang ataupun gudang KLCI ke ataupun bonds ke, mana ada, they do not have a storage. Dan dia bukan satu benda yang physical because on paper, atas kertas. Ya, sebab tu dia punya salah satu settlement adalah cash settlement saja. Kita tak ada physical settlement dalam financial futures. Tetapi untuk komoditi ada dua, physical settlement dengan cash settlement. Okay, at maturity a buyer will be a seller and a seller will be buyer. Sebab tadi saya bagi tahu lah, buy now sell later, sell now buy later. Macam mana kita nak make sure yang kita boleh buy now sell later, sell now buy later? Kita ada clearing house ya, at chapter 1 ya. Masa chapter 1 hari tu, ingat clearing house kita ada buyer, kita ada seller, dan middleman kita adalah clearing house. Ya. Tak ada clearing house, kita panggil apa? Forward. Dan forward tu remember, benda forward tu adalah illegal. Tak ada clearing house, kita panggil forward, dan forward adalah illegal. Kalau ada clearing house bermakna apa? Dia adalah futures, dan futures ni adalah legal. So sebab tu kalau you tanya saya secara bahasa kasarnya, forward haram, futures halal ya. Tu kalau you tanya saya lah ya. Both parties are required to settle the cash price differential, that is the difference between opening and settlement. Macam tadilah ya, RM1 dengan RM1.20 sen. So jadi you ambil the difference sajalah ya. A trader who makes profit will receive the cash differential ya. Siapa-siapa trader yang buat profit tadi yang 20 sen tu ya, you will receive the cash differential daripada broker. Kalau rugi bermakna apa? Kena bayar extra. Kalau profit bermakna cash difference ya, maknanya receive. Kalau loss still cash difference tetapi dia kena bayar extra. Kalau rugi 20 sen, if losses by 20 sen, they have to pay 20 sen. If there are losses by RM1, they have to pay RM1. If there are losses by RM3, they have to pay RM3. But if they make profit by RM4 for example, so they will receive RM4 from the broker. Yeah. So dekat sini this is a important remark ya. Maknanya apa? Seller dengan buyer is a two opposite things. If seller making profit, the buyer making losses. If seller making losses, buyer making profit. Ya. Macam itulah. Ya, vice versa. Okay, these are the example of financial futures dekat sini. I'm not going into this calculation because I'm more interested in the detail of chapter 5, chapter 6 and chapter 7 later on. You can have this version later. Nanti when you goes to chapter 5, chapter 6 and chapter 7. But you can still study by your own related to this. But at the end of the day, if net losses is 240, Ahmad have to pay broker 240. Tetapi kalau dia untung 240, Ahmad will receive 240. That's why I'm giving you some analogy on that. Okay, if you have any question, you can click the chat box and type it down, or you can unmute the mic and then you can ask question, or later, at some point, during the later class also can. Market participants. Okay, so this one, you need to master these 4 calculation, dan setiap satu soalan ni, setiap satu strategi satu soalan lah dalam final exam. Ada soalan related to hedging calculation, speculating calculation, spreader calculation, arbitrage calculation. For hedger chapter 4, 5, 6, 7, speculator 4, 5, 6, 7, untuk spreader chapter 4, 5, 6, 7, arbitrage 4, 5, 6 saja. Ya, chapter 7 tak masuk arbitrage. Ya, itu as far as I know lah, related to the syllabus. Ya. Okay, so kalau macam contoh hedging keluar chapter 4, bermakna chapter 5 tinggal 3 ni. Dia tak akan keluar hedging 2 kali ataupun spreader 2 kali ke, tak ada. Ya. Okay. Kalau chapter 7 bermakna kemungkinan antara 3 ni lah salah satu akan keluar.
Yeah, we will see. Now, you need to master this 4 strategy here. Okay. Kalau dah ni 4 soalan, bermakna satu soalan lagi adalah options. Ya, options bermakna yang chapter 8 sampai 10 lah. Okay. Istilah untuk hedging ataupun hedger ataupun hedging, dia lebih kepada minimize profit ataupun minimize losses. Ya, hedging. Sebab hedging ni dia nak selamatkan investor daripada kerugian terlalu banyak, dan pada masa yang sama they can help investors to get a sufficient profit. Ya, itu hedging. Ya, speculating lebih kepada prediction. Ya, sebab dia speculate, ya. Dia speculating the market will be bullish or the market will be bearish, ya. Pasaran boleh naik ataupun bullish ataupun dia turun, bermakna bearish prediction. Spreader ni dia bermaksud meaning that kejap ya. Excuse me 1 second. Sekejap Okay, spread ni bermaksud reduce volatility. Ya, ada satu bulan tu losses, bulan lain profit. Jadi kita nak reduce gap tu. Ya, spread. Ya, ada satu like I said earlier, satu bulan tu losses, satu bulan tu profit, jadi dia nak reduce the gap lah, ya. Kalau arbitrage pula lebih kepada apa? Opportunity. Taking advantage. If you learn on FIN 542 kan, kita ada belajar arbitrage biasa chapter 4 dengan chapter 6 CIA kan, ya, covered interest arbitrage. Itu tujuannya adalah untuk taking advantage of different market ataupun different currency punya fluctuation, right? Macam dulu you buat triangular arbitrage kan, sini mungkin profit, sini mungkin losses, jadi you take a profit from the side lah, itu arbitraging, ya. Ini arbitrage biasa. Kalau CIA sebabnya ada 2 different interest rate. Ya, so dalam features pun ada arbitraging juga. Ya, di mana kita nak tengok kalau market tu berbeza price dia. Ya, 2 market yang berbeza. So we will look at how we can make the profit, ya, based on that situations, ya. Okay, hedging tadi bermaksud minimize risk lah ataupun minimize profit. Ya, bermakna apa? Protect. Ya, the keyword here is protect. Ya, protect their business from variability and predictability of cash prices or price risk. Ya, so maksudnya dekat sini, ya, hedges ni dia protect investors untuk tidak rugi terlalu banyak, ya, dan pada masa yang sama make some sufficient profit. Ya, itu yang first. Number 2, speculator. Speculator ni bermaksud predictor. Ya, expectation lah, market expectation. Alright. Motivated by profit based on the favorable price movement. Ya, bermakna apa? Kalau kita tengok tiba-tiba market naik lah, kita ambil peluang lah. Ya, we want to take advantage. Okay, jadi kita beli sekarang, kita jual kemudian. Esok saya rasa market turun. Ya, bearish. Okay, kita jual sekarang, kita beli kemudian. Bermakna ya, dia speculator ni dia lebih pakai instinct on the market. Ya, I give you on the FIN 542 example. Ya, konflik dekat West Asia Barat, ya, West Asia. So meaning that there will be a possibility of West Asia currency will become bearish. Jadi what you can do ialah you sell first and then you buy later. Tu maknanya speculating lah, maknanya your market instinct. Ya. Okay, market instinct. Tak ada semua orang, not all people have that talent, ya. Dia tengok pada orang. Ada orang buat insting yang tepat, ada orang yang buat insting yang kurang tepat. Ya, it is based on their guts, ya. They are risk takers. Ya. Sebabnya they are going go big go home, ya.
Go big, go home. Who are willing to assume the risk in which hedgers are trying to avoid. Bermakna kalau you tanya saya, difference between speculator and hedgers ni minimum risk. Tetapi speculator ni consider as high risk. Sebab dia buat ramalannya based on the guts. Next, spreader, dual position. Dual position or dual contract. Spread by definition is the taking of two opposite positions simultaneously, that is buying one contract and selling the other in the futures market. Dia beli satu kontrak, kemudian dia jual kontrak dekat that is buying one contract, dia beli satu kontrak, lepas tu dia jual kontrak yang lain dekat futures market. Kalau istilah ni mungkin you kurang faham sedikit, maksud saya ialah kalau ikut based on calculation nanti bila buat spreading, ada satu month tu dia loss, ada satu month tu dia profit. Jadi kita nak take dual position on that. Jadi bila kat situ spreading ni dia ibarat macam you absorb the losses by making profit. Macam itulah lebih kurang. The strategy will spread the risk and therefore spreader as a lesser risk. Sebab dia ambil satu losses, satu profit. Jadi dia punya risk tu akan jadi balance lah. Okay, nampak? Because the profit from one futures position will be more than loss in another contract. Satu futures profit, satu futures losses. Jadi dia gabung dua and then you dia dapat satu profit lah yang substantial. Itu maksud dia spreading. In order to better understand the principle of the spread, it is necessary to examine three different types of spread according to the market, the month and the commodity. Jenis futures yang you ada, yang you nak pilih, FCPO ke, FKLI ke, FKB3 ke atau FMG. Month tengok juga, ada month-month dia, Ogos, September, Oktober, November, Disember dan sebagainya. Commodity ni FCPO, tetapi kita boleh consider financial juga seperti FKLI, FKB3 dengan FMG. Intermarket spread ada pada chapter 5. Chapter 5. Kenapa? Sebabnya dia kan chapter 5 FKLI kan ataupun KLCI kan. Kalau biasa dia panggil intra. Intra ni dia KLCI, tetapi kalau intermarket bermakna satu market tempatan, satu futures dekat Malaysia, satu futures lagi dekat negara luar. Ini saya bagi contoh. Tapi dia punya proses dia sama, cuma dia subjected to currency converter. Dia susah sikit sebab nak kena convert currency. Tapi kalau intra market spread bermakna dalam FKLCI saja, dia tidak perlu currency converter. Dia just pakai ringgit Malaysia sahaja. Macam contoh spread di antara Bursa Malaysia derivatif berhad dengan futures dekat Jepun. Jadi kita expect untuk convert Malaysia ringgit kepada Japanese yen, and then from Japanese yen we reconvert back to Malaysia ringgit. Ini adalah intermarket spread yang nanti we will cover on the chapter 5 nanti. Ni inter lah, bermakna maksudnya dalam negara sendiri. Intermarket spread. Kalau macam contoh May CPO, lepas tu Julai CPO, same market, different month. Okay, ini intramarket bermakna pasaran yang berbeza. Intra ni same market, intermarket ni adalah different market. Tapi kalau intermonth bermakna different month lah. Different month, bulan yang berbeza. Bulan Mei dengan bulan Julai. Yang biasa saya bagi example tadi tu intermonth lah. Intermonth. Intercommodity bermaksud kita tukar komoditi dengan komoditi. Contoh, palm oil dengan kernel. Kernel ni jagung lah. Beli palm oil, jual jagung. Itu intercommodity. Tetapi kita tak pergi intercommodity lah dalam syllabus ni. Tak ada syllabus intercommodity. So biasanya kita pakai intracommodity lah. Sebab apa? Kalau CPO dia mesti CPO. Kalau FKLI mesti FKLI. Kalau FKB3 mesti FKB. Dia tak ada macam
Satu FKB3, satu lagi FCPO tak ada. Ya, itu is quite technical ya untuk buat. But you need to understand the concept on intercommodity bermaksud different product. Ya, this one intercommodity related to different product. Last sekali arbitrage ya. Arbitrage ni is the most difficult technique ya compared to hedging, speculating, spreading and arbitraging. Sebabnya dekat sini bukan saja kena ambil dual position at one time, tetapi kita kena tengok establishment of one position in the futures market at the same time opposite position in the cash market. Maksudnya apa? Take advantage of different market. Ya, maksud different market ni adalah cash market dengan futures market. Ya, taking advantage of the price movement. Ya, macam you belajar masa FIN 542 dululah. Different currencies, ya, CIA lagi, different interest rate dan sebagainya. So kalau you tanya saya, I go back to the earlier part. Okay, if you ask me, different people have their own different understanding. Okay, so for me, the easiest one will be hedging ataupun speculating lah. Easiest. Second, hedging. Spreading, third. Arbitraging is the hardest. Kalau you tanya saya, ada yang hedging paling senang, speculator yang second tersenang, itu tak ada masalah. Ya, tetapi apa ni lah, tapi paling hardest adalah arbitrage lah, if you can ask me. Ya. Okay, part 6 ya, trading practicalities. Kita ada, okay, yang ni you kena faham this one. Sebabnya kalau you tak faham benda ni, takut nanti bila go for calculation you quite confused a little bit. Yeah, tapi I will always repeat this one over and over again when we do calculation. Now, the first one is open position. Open position ni bermaksud starting position. Starting position. Katakanlah pada hari ni April 2026 dan later on dia punya kontrak tu adalah habis pada August 2026. Ya, starting position you boleh pilih sama ada buy ataupun sell. Ya, kalau you pilih buy, later on dia akan jadi close position, dia jadi sell. Kalau sell, close position dia akan jadi buy. Ya. Okay, so when the trader hold the futures contract until the expiry date, the holder need to make delivery of the asset or cash settlement, sama ada physical settlement or cash settlement. Open position adalah yang ni, yang starting mula-mula ni. Ya. Kalau closing out position bermakna yang ni. Open, this one adalah close. Close ni adalah position pada maturity lah, opposite. Ya, nampak buy opposite dia adalah sell dan sell opposite dia adalah buy. Ya, open and closing is a contrary position. Long, semua orang tahu long adalah buy. Ya, long saja buy, nampak agrees to buy. Kenapa kita nak kena pergi long position? Sebabnya kita expect market akan naik. Ya, so ini adalah time. Ya, bermakna katakanlah ni RM1, ini RM1.50. Ya, ini today, ini later. So you buy today and then you sell later. Beli pada RM1, jual pada RM1.50. So you can make the profit. Kalau you long position pada market yang macam ini, turun. Katakanlah RM1.50, RM1. You beli RM1.50, you jual RM1. Rugilah. Ya. So you need to make sure that the reason you are going to the long position because the market is bullish. Ya. Yang ni nanti bila kita buat exercise apa semua, I hope that kita kena rectify soalan tu. Kalau soalan tu bullish maksudnya apa? Long ke short? Kalau soalan tu bearish maksudnya long ke short? So you need to know. Ya. Nampak ya? In other words, dia beli pada hari ni pada harga yang rendah, expect to sell later dan dia jual kemudian pada harga yang tinggi. Yang ni saya beritahu tadi lah. Beli RM1, jual RM1.50. So you profit 50 sen.
Ya. Ini contoh tapi saya dah bagi tadilah sama Komoditi untuk kes komoditi, kalau dia physical settlement dia tak dapat 50 sen tu. Ya, dia kelapa sawit lah dia hantar dekat rumah. Yes. Tapi kalau kalau cash settlement dia dapatlah 50 sen tu, ya. Ingat ada dua physical dengan cash. Ya. Kalau financial futures macam FKB3, FMG dengan FKLI semuanya dapat cash sahaja, tak ada physical delivery Okay, ni saya skip because tadi samalah contoh Ahmad tadi, kalau loss dia kena bayar lah. Kalau profit dia akan dapat duit. Short position, short ni adalah sell. Ya, okay. Bermakna apa? Dalam istilah sell bermakna sell now, buy later. Okay, saya rasa mungkin I miss this one belakang ni. Long position bermaksud apa? Buy now, sell later. Ya, itu adalah long position. Tapi untuk short position maknanya sell now, buy later. Kenapa kita kena pergi short position? Short position is recommended when the market is bearish. Ya, katakanlah ni RM2. Ya, today. Later adalah RM20. Bermakna apa? You sell at RM2 and then you buy at RM1.20. So you get profit of 80 sen. Ya. Kalau you short position pada market naik, ya, you sell RM20 and then you buy RM2. Tu memang losses of 80 sen. Memang kena bayar extra lah dekat broker. Ya. So you need to make sure that you need to make sure that you do a short position when the market is expected to going down. Bearish lah. Ya, and expect price to fall. Ya, dalam rule of thumb pun saya ada bagi, nanti kita akan tengok. Selling today and buy later at the lower price. Okay, ini pun sama. Ini analogi kalau dia untung dan rugi. Ya, kalau untung dia dapat cash, kalau rugi dia kena bayar extra. Kalau komoditi, physical commodity delivery, dia tak dapat duit tapi barang lah akan sampai dekat rumah dan they need to settle the outstanding. Sama lah. Ya, kalau ni net profit, ya. So bila dah kira-kira, kalau profit bermakna Ahmad will get cash. Tetapi kalau dia go to physical settlement, barang sampailah ya. Okay. Next, saya nak habiskan terus. Margin requirement. Margin payment is a legal requirement for every participant, be it the buyer or seller. Ya, margin. Ya, legal requirement. Legal requirement ni adalah dia ada some kind like charge. Ya, some kind like charge ataupun some kind like deposit. Sebab nak masuk features ni bukan benda yang free dia kena ada certain margin ataupun deposit as a security. This is to ensure that traders have a sufficient fund. Nampak? Sufficient fund. Dia tak boleh masuk dengan modal kosong. They cannot enter the market at zero capital. Dia kena ada some money to enter. Sufficient funds to cover the position in the market. Kenapa kena ada sufficient fund? Kalau dia rugi, at least modal deposit yang dia ada tu dia boleh tolak. So tanggungjawab dia, responsibility is under clearing house to deposit and maintain margin against their positions. Semester lepas most of the question coming out related to margin. Margin kebiasaannya 5 ke 10%. Katakanlah total trade ataupun total investment sebanyak RM5,000, let's say, sebab you masuk enter FCPO dan sebagainya, bermakna margin ataupun deposit let's say 5%. Bermakna 5% kali dengan 5,000 bermakna you punya deposit adalah 200.5. Okay, so kalau you losses, kalau ada rugi, bermakna dia tolak je daripada 250. Itu maksud margin ataupun deposit. 5% daripada total investment tu.
Ya. Kalau dia 10% margin bermakna dia adalah 500 as a deposit. So kalau rugi dia just tolak je lah daripada deposit tu. Ya. Initial margin. Dia ada 4 jenis tak silap saya. Ini 4 jenis. Initial, maintenance, variable dengan margin call. Ya, ada 4. Okay, there are 4 types of margins. Ini type yang pertama, initial margin. Yang saya cerita yang mula-mula tadi ni, ini adalah the initial margin ataupun nama lain dia adalah early deposits. Ya, initial margin is the amount deposited when the contract is originally purchased or sold. Ya, so kalau kontrak you RM100,000, margin dia adalah 10%, bermakna deposit dia mestilah RM10,000, 10,000. Ya, sebagai guarantee. Kalau ada apa-apa losses, boleh je tolak daripada 10,000. Early deposit. Ya, sebab nak masuk futures contract ni is not a free of charge. Dia kena deposit dulu duit. Ya. Okay, itu initial margin. Itu belum tolak lagi dengan commission dan sebagainya ya. Yang ini biasanya kita akan do some calculation, especially speculating ya. Kemudian kita ada maintenance margin. Maintenance margin in other word kita panggil sebagai ada satu istilah saya fikir dulu. Maintenance margin ni bermakna dia ada 2 kemungkinan. Above margin dengan below margin. Katakanlah maintenance margin tu 8,000. Kalau atas daripada 8,000 tak payah buat apa-apa. Sebab apa? Masa ni kita assume dia adalah time to profit. So bila profit, margin akan bertambah. Ya. Tetapi if let's say below margin, katakan 8,000, bermakna tak cukup lah. Katakanlah dia punya amount dia 7,200. Okay, what do you do? Kalau you belajar chapter 5 dulu, kita ada satu istilah, we call it as a top up. FIN 542, kita panggil top up. Kalau margin dia ketika itu adalah 7,200, bermakna dia kena top up 800 untuk jadikan dia balik 8,000. Ya. Okey, saya bagi contoh penuh. Katakanlah 10 initial margin 10,000. Ya, maintenance margin adalah 8,000. Bermakna ini masa mula-mula first day sahaja. Tetapi seterusnya dia second day sampai seterusnya, apa-apa profit ataupun losses berdasarkan kepada maintenance margin. Jadi kalau maksudnya apa tahu, 10,000 tolak 8,000 kan 2,000 kan. So maksudnya kalau dia mula-mula rugi 2,000 pun tak apa, sebab dia selagi dia tidak mencecah bawah daripada 8,000, selagi tu dia tak perlu top up. Kalau setakat masa tu 9,000, okey lagi, tak ada masalah sebab dia belum daripada 8,000. Tapi kalau dia dah jatuh 7,800, 7,200, 7,000, yang tu dia kena top up nak jadikan dia balik 8,000. Top up ni biasanya kalau dia losses. Kalau rugi. Kalau profit bermakna apa? Maintenance margin dia margins dia akan jadi bertambah. Jadi in between current initial margin dengan maintenance margin adalah current margin. Current margin ni lah yang margin pada hari kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sebab kita akan compare. Adakah dia dekat level atas MM ataupun bawah MM. I know this is might be too early and too much for you, tetapi nanti when it goes to speculating calculation, nanti you akan nampak the difference between initial margin, maintenance margin and current margin. Okay, inilah dia additional margin required. Kita panggil sebagai top up. Top up kalau sekiranya bawah value. Okay, variable margin. Variable margin bermaksud sebelum ni maintenance margin, katakanlah pada hari ni 8,000, tetapi next month dia nak tukar variable margin tu jadi 7,000. Ataupun mungkin next bulan akan datang dia tak nak MM 7,000, dia nak jadikan dia 9,000. Bermakna variable margin ni bermaksud margin yang boleh berubah-ubah. Sebab maintenance margin ni biasanya kita akan maintain, tapi variable margin ni bermaksud kita punya maintenance margin ni untuk maintenance margin kebiasaannya throughout the contract. Tetapi untuk variable margin ni mengikut kepada setiap bulan.
Kalau okay, saya ulang sekali lagi ini nak avoid confusing Okay. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Okay, kalau bulan 1 sampai bulan 4, ya margin dia sama 8,000, yang ni kita panggil maintenance margin. Ya, bermakna setiap bulan dia maintain RM8,000. Tetapi kalau bulan pertama 9,000, bulan kedua 7,000, bulan ketiga 7,500, bulan keempat 8,200, itu bukan maintenance margin. Yang ni kita panggil variable margin sebab setiap bulan margin dia berubah. Ikut pada you lah, you nak maintenance margin boleh, nak variable margin boleh, but you cannot have maintenance margin and variable margin at the same time. Pilih satu saja. Ya. Okay, kenapa variable margin? It based on the profit and loss of the trading Okay, macam deposit dalam bank lah kejap deposit boleh naik, kejap deposit boleh turun macam tu Boleh buat withdrawal macam ala-ala overdraft lah. Macam ala-ala overdraft. Last margin call. Okay, inilah dia top up any shortfall tadi. Mana belakang tadi? Ni dia. 800 yang losses ni tadi nak jadikan dia top up, kita panggil sebagai margin call. Ini dia. Margin call. Katakanlah pada bulan tu maintain MM 7,000, tetapi suddenly you punya current margin adalah 7,500, which is below than 8,000. So next month, if you want to maintain back to 8,000, you kena add up 500, it will become margin call, ataupun nama lain dia adalah top up untuk any shortfall. Top up lah margin call. Bermakna apa? Dia akan beritahu, okay Ahmad, kita sekarang ni you punya maintenance margin 8,000, tetapi you punya current margin sekarang 7,500. Maksudnya you rugi 500. Jadi oleh itu kalau you nak teruskan investment on the futures, you need to top up. We are here to inform you the margin call will be 500. So next month it will be back to 8,000. Itu maksud dia. Hanya berlaku apabila you mengalami kerugian dan di bawah maintenance margin, MC lah kita panggil. Okay. Inilah call margin. Dia dah rendah daripada tu, maknanya dia kena top up 270. Okay. Ini maintenance margin 800 setiap ni kena tukar lah. Kena maintain lah. Variable margin ni margin boleh bertukar. Okay, basis and convergence. Okay, yang ni saya akan explain in one shot. Okay, saya bagi contoh dalam calculation. Cash market, futures market. Kita ada today, kita ada later, kita ada today, kita ada eraser. Kita ada today, later, today, later. Katakanlah sini 900, sini 910. Okey, apa maksud basis? Okey, basis ni bermaksud harga later untuk cash dengan futures adalah berbeza. Saya bagi contoh. Kat sini 920, later ni 930. Bermaksud harga later untuk cash dengan futures lain-lain. Bermaksud ini adalah basis. Cerita panjang-panjang, ini dia punya simplified dia. Bermakna later cash dengan later futures adalah harga yang berbeza. Tetapi convergence. Okay, let me illustrate to you about the convergence. Mana merah, mana merah ni. Same scenario. Cash dengan futures. Katakanlah today, later. Today, later. 900, 910. Okay, convergence bermaksud opposite bermakna harga untuk later cash dengan harga untuk later futures adalah sama, same. Tak sama dengan yang basis. Basis ni later cash dengan later futures harga lain. Tetapi untuk convergence cash dengan futures adalah harga yang sama, converge.
So dalam soalan nanti when we talk about chapter 4, 5, 6, 7, kalau ada perkataan converge ataupun convergence, meaning that the cash price and the futures price at the end ataupun later will be the same. Ini kena take note sebab nanti akan keluar soalan macam ni dalam calculation. Converge at one price. Maknanya cash dengan futures adalah harga yang volume ni adalah dia punya inilah ya volume trading. Ya, volume trading ataupun nama lain dia adalah amount hedging ataupun amount investing. Berapa lot dia nak kena trade? Ya, berapa lot ya, satu kontrak berapa nak kena kali semua dan sebagainya ya. Open interest ni bermaksud unselling contract. Bermakna kontrak yang belum dijual lagi, open interest. Open interest kita nak tengok. Kalau ada banyak open interest, kalau high open interest bermaksud kontrak tersebut masih lagi ada di pasaran. Tetapi kalau dah habis bermakna kita panggil sold out lah. Dah habis. Tapi kalau open interest bermaksud kontrak yang belum belum dibeli lagi ya. Okay, that's all for chapter 3 and insyaAllah we will continue for the chapter 4 Okay, sekejap.